yare no aka nse menye ska mema bi dia ko hospital na ga ni see you ti meti wa no mu di nkomo ni wi afem hu so hwe me soro me for na ni to hwe me sa na me na me mia me phone so e ho se na ade na won wale ye na me se ma wutu minyanya ba ma bia na me no obi cry tim back to back won hwe me yenti ma be ya adwuma meja na hoko 2 years e ho no mo se e ma atwa wo ho ahia bebere na ade na won wale bi na me so wo mo wo yi o so to ma na atwa ho ahia bebere na me se me hu ma bia e ho no mo se ene ne hwe ho ye pa na me hu ma hu so ye gu ne adwuma de ye mpefin ye mpefin na me se ansem be na papa ikika aka kire ni nti oye na nkofo ye adwuma we boss ni fiti e ma dwe se me sole akọ ho no ma no aso mu sole bla me hwa dress am de ko ye na me de atoso no me hye bandi white mi mitini me nyina me na me makeup nyamom ne ma me na me yesu mi nsuyan ti we na de dress na dress ye me na maso mi ti aye me ho kama e bi kra che se wo so bebrebe na me ko ye ti me ko e ho anu aso mi mu se no aso me yi no orange no asad matom pa mu anso ne me da ba wia ne de ne be ma no da kakra de ne nsa no hyehye wasesa no awura adwae ho wo de hye wasesa no awura adwae ho na de to so 3 times no asa wa yi bibi da won sa so se no de kwa na de wura adwae ho e ho na me hye matali nyina nti obe no ma hye mata no se ya de wo ko be o che ka me ko hwa de ko dia wo ye no wo adwae ho na bibi ka chem se me kwa obetimi atene ama bia bibi no wo ya obetimi adane mimu man se na mijaye to wo che ya wo mada se ya kasa nyina no wo mai last one we ni bibi se no de ko de nse rewa se de ko ye afi metwe na no wo mada nti obe ma hye mata no se wo ko ene agi 50 si na kwato edu na ma de mu hu ameka se wonyim 50 cedis ebom gina kwato edu na ma de mu hu ameka se wonyim mama efiri wonom na bedu no ade ekyenye no ma se ti nsuo ti sese bia yuo koko api no ma se aye pache ti nsuo mi dwi ma se san na mse ahura ade de na makofa abefie mi kra akola nwa sembe de konfie de ade na maye afi mi dwi ma se san mi kotuto nduro ko be se 3 million ansa na ma se de ne ko hono mama mi ma start no ma wuanya ne ma ye basa aboka mpo mi pe nyina fe me no ye basa na me friend say me ba ye me paache wo ma setia ani de mu friend ma ye me ba ye ma setia na ati nsuo na den na me yesi wo se oba ne kora me de ni si kan be se 4 days ni e ma ni si dwane nti blank na be hwehwe oba na me say enti di adwene na wo sai me na afrem so se akora na e den akora apam no de wo san afre me eno kora na ahye me no akora ni nti na awi ama adwene frem no apam akora na nti na wo sai ni nti se akora no we akora ne nam nkran ho anu afrɛ mo apam no kora na sika me am de akora bra so ofrɛ me say ti akora na fe de nkran no ne nam wone nam say e ho anam de ne ma no nti e wa apam akora ne kora na ofrɛ me ye me sa no wo ti papa ne nkran ne na hini ayi sofo no me pa cha me de asam ne ko baabi e me ye frɛ no do oba wo ba wa ama na nipa kro di manim di mi chi na sofofo a me bo ka drop onim ni nyina no o ye radio presenter no akotena fi ko retire enti om ka asem mfa asem no emla fie afa me de asem no eko fie na papa ne frɛ me se om de me hye ne nsa na me ka na me ka ma bo ni mprempre nyina so me ye obi adwom san hwe akora wontu ya ma ade ma me afa eduro na papa ne te face to chi ya papa na afa no anom se ya ne fa ne kokot court kurenti me nyere ni se wontu yaka no yare no so se senye wo no ana mabusa we no wo mo se wo no ana onyi ni timi nsan ko busa se ken wa ka se yo no ade obeji atum na ka ya bobia na watu ya san ahwemi na makobusa first one we do onyi ntum ntu yaka nsan mebusa se ken one entu omu nyina kota na chi se omo mpene ma ni ntu yaka no na eme na me se ne pen mfa ngosi am se mo ka wo na akose papa na ma se ne pe no ne madam se mo ka ma se papa we pe ne na papa no wa chan mo mimi hu ade kode ni hu ade sade agina na mo se ye nkwa me de me ba na bre ne first from mo se ye nkwa ye council wo dem de ndie be hu ade kode am ye ne wo de ne nsa ewrezi me twa so mi hu ade kode am de awura mo se ma se ne pe dia papa na ne wo de mi ye mi hu ade kode a wa ye mi a mo se ma se ne pe se papa no we ono akra ho na sofo no wo ye pen ye be hu no we o penentins ro na fiada wo ya aso Friday bi ho no wo ba e na wo sa ese chanta abotre junction ho no mazanti Friday bi o ya aso ro ntins ho Tuesday obato wo se bedin bo da kwadwo ma so bi di si e de bende o to bedin bi wo so no ani bo se wan bo e na se adwuma odi anti me na minima de kodi a me de watimi me se ma mi ma boka picture ne gusu ne ma boka me hu ntimi ntome ebi wo so bibili me ma ni bibili Sompa FM.
me mani bibili si asoma no abese me sa se adwuma me nyina ma ye memremre ti o mo se me ji se efi adwuma no mpacho se me hwe ma me nti me ba na anko school akora na se onko school mi chini ye tu ya me kana me de ni nyina ekosa nti akora na wa sheda akọ hospital akoye proper check up ya ni nyina nro so me kom mana doctor de ohu a malaria me nyale malaria from 9 months kopim se di bronya ma ya be okọ asori ahunhumu HIV no atode ama me si hunhum HIV yes I mean fa me busane say me ma sa papa busane say ada de na maye no se me ba ne ba ho be wia ne ne mo gi miska mintimi ntua oso ba ne be wia ndey na rompa na me ba ne be wia ne ne ma e won kran to gi miska mi nya ska mfentua iti anu nti no wode yade na ma anti se enti ma boka me ho ntimi to we dro bi na HIV no physical no waye test doctor hu hwe wose uni bi hu hwe ni me so yen yanso yebesan akoye obi wate ai bu fra osofo no mayen abije no mfa je se na akora bi na o ka so mbeshi agabusu bi no ono na afre na bi obefa osofo agabus ye an sofo ne nkora ni bi ayedey oh yen fra agabusu no oh mpa che ni de ne number no meme mamti wa tena se na osofo ai go fine mransa wo de tena se ni fra agabusu tiwa be yi agabusu number no ma mo no doctor Nkomo am de me se yo my lady my chair do chiefo sabre Dr. Gofa Francis maka kray bi fati opom de ho asem Gofa ye mo yedro a edin aka se koko ene yedro friend design to Xylem ena afra ye mo yedro sonko obi obenu bia wa dance po di fa due ho adanse ndi bebre obi se na ni su bire no onu Gofa mo yedro no ena ni su bire ne ko obi se na nu obusumi mienu obusumi miensa wa bra onko hospital enam eja ene awia so adwuma oyenti onu Gofa mo yedro no na mi adom sa kwantu eri nyina afiri ho obi sa honam yaw ne honam nyina ye ne ya na poso nyina ye ne ya onu Gofa mo yedro no odi ointment ne sra ye no na mi adom yaw ne nyina ekọ obi se edu anadwo obi ede hwan kromo no onu de ontibi nda omini koto a na omina beto a onu Gofa mo yedro no na mi adom na ade achi a yisi ebe body prom nyane no asa na osore obi se aduane siwa odi ni sebe wom saa wontibi ni di onu Gofa mo yedro no ene odi saji ntumu obi se wonante kakra bi na akoma na ebo peri omu ana ne yema hye no onu Gofa mo yedro no na mi adom ene bibia to atwa obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai onu Gofa mo yedro no ene mpompo ni nyina ahwete obi se odware wi age se okopa afe na odi adwene ho onu Gofa mo yedro no ena ho hene ni nyina akọ obi se wa nu Gofa mo yedro no na onim se ade bi wo friend atenka kopem so onu Gofa mo yedro no no hu se sa atenka ede ne na dia betwam a ma Gofa mo yedro no ensoto wo be wura drugstore na aka mienu ne si ho na wo be bia oba bia bag mi ne Gofa shem eye menstrual disorders insabu mu hawo die mfie du no ntimi mu ni sa onu Gofa mo yedro no mo geda ba bedru die oba na oti yaw menstrual pains ya nu Gofa mo yedro no ne yaw ne nyina ayente die ba na yi clot ani tuntum no ya nu Gofa mo yedro no ne ani ate hwan kama de wo ye ne menses tot ene wo ye o kira na atwa obi ye ne menses na otwe obi ye ne menses na otwe mienu ya nu Gofa mo yedro no ya me adombo so me ne so a e ba enanso kama obi wo ho ade de ba entwa gise de ko hospital ko woni pane asa na atwa ya nu Gofa mo yedro no saa hawo ni nyina ekọ ya nu Gofa mo yedro no ama ni ye family planning na wi a ne moja na unlock e man afi infie menu ni ye no ya nu Gofa mo yedro no aba onu Gofa mo yedro no a eboa siesi onipadua ma onipadua ne kama eno nti yeso so nu Gofa mo yedro ni bi be ka da fo no eno nti se o tie radio no age number no wo hwe TV ni so a ya fa phone twa bi fra TV no se de be ya akọ pharmacy a omre Gofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adansie bebre ba adansie ni bi se doc ye ho ani ensa ni nan na echitiriti na mom ye nu Gofa mo yedro no saa titiriti ye ekọ na de na ekofa saa oha we ba de da bia ye ba ye ka kire no se yesi wa nu Gofa mo yedro no ama wonsa ana won na titiriti ye de ko efiri se anye saa nke de yare ye kese be brew
if you say yaria unsanu na yo titiriti no ehun sunsuanso de yare de ba no a doctor for to ni silent killers yare betimi akum boko if you say srade ni wura mu a efum ko wura ntiri bi e friend actually sa ntiri actually de ni kwanse bibia fam ka emoja nipadua no awie no de ama akoma esuma no so fa ko nipadua na kwa nyina moja no kwa okọ so nyo no kwa na ekọ enuane e wadidi papa na wo mu na e friend nutrients enframa de wo home ya nipadua na twi so so e friend oxygen no and e friend moja yi akọ nipadua na kwa nyina ma nipadua no agro fine se nyame anya wadom na srade ko rewe scientist mu a e ma emoja ni ntimi ni apro yie entiri nsu tokura de dem tse mpa ni tokuro na srade asa akọ dem iti yesa de ati ti to nipadua no so enti nsankyerɛ ne a ɛkyerɛw sɛ nipadua na ebre anase yare kɛseɛ edi wanum ba ɛde sɛ ɛbɔ nkae ama wɔn nsa no na ayɛ otitiriti no ɔbɔ nkae sɛ no go fama yɛduro no na nyɛ sradeɛ ne firi nipadua no nyɛ saa sradeɛ ne da ntiri ne mu kyɛ a ɛbɛyɛ yare kɛseɛ frɛ no atherosclerosis eduru saa bere dia na ayɛ den mframa no na frɛ no oxygen enu wadwen mu ntam adwen no so wɔde oxygen na edi ne dwuma to wɔanya ne ntam amfa ani dwuma de koba ne sɛ adwen no cells no sate sɛ ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na yare kɛse aba pressure tim beto ani so fi saa brei akoma no wo pompe moja no bebree ɛno nti the first ye be check no na ye 120/80 ɛna doctor be check no nam 200 adentira akoma no de ahoɔden foforo epie moja no tie saa pressure tim beto ani so wano timi chia wonsa dompe no mu ine da ho ɛna obi tia fom wɔsɛ so tia fom so na ma yɛ tofo obi so wontimi na anadwo asia so jagu ne so ne honam nyina ahyehye no obi kura de no onum si atunadu kopim so onum go fam ayedro no hu sɛ nya adutro yare obi so trafa akoche na ogyina fa akoche na ne nasi pejapija obi so wontimi nsiri trase fi so siri trase asi nani eyi atofom na ne tifa edwade ga Sompa go fam ayedro no nanyi srade ne firi nipadua no yesa srade ne fro osro koduru adwene ne ntirinum ne ntiri ne paye a doctor se wonya stroke agya okra ne sa akon ato ne ebusa wo se saa bria otimi koba kra de tesen na yare akon ato no num go fam ayedo no se de bebeboa ama saa oha we nyina afiri ho ifisa doctor fo kire se omu nya stroke no emu 80% obi di free pressure na eba saa pressure fo esu no omu nsa ene omu na ayo butitiriti no num go fam ayedo no ifisa no ni aduru a wo num a esa yare no na san sieski ni pedua no e ma ni pedua no eye kama eno nti ni ato aduro ni dini grow fine asikyira ne se nyini kama nyini fefefe nyini ne sabri ado ahoɔden nyine tiri pesika yi enkoto mbre bi masika wanya no pension time unsan fa nkoto nuro emepa ahoɔden ya sabsebe unum go fama jedro no a esiesio ma oni pedua ne ye kama iso unsa unsa no na yo titiriti o ho na wo yema hyew una tika kra bi no akoma ebo peri edura na dwa wontimi nda honam nyina ya wo ya unum go fama jedro no a bibia be kama empompo ebo na epai ebo tirimu a ediwuo na eba unum go fama jedro no a bibia be kama yenu ya manum adro intimoto yedin Dr. Mensis Prekope die mfie du no ntimi mu ni sa unum go fama jedro na ba ye ba na ote yaw ena yaw no ye ntibiem die woye family plan na wi a wo twen moja na ema no ene unum go fama jedro na aba yenu ya mema no se ye ka kire se bema obema no nye dompe ni hwem eye ntiri ena moja efam num go fama yedro no ne moja mfa ntiri mu yi se de be ya afro bema na obaje oso ba bi eto andro bia benya go fama yedro ni bi ato ene nyame adom yedi nkunwa woso bia ba e friend go fine ointment hwe me nsani fa ha adro ne suro ho no ointment ne da ho no ba bia woto adro bia obenya bi ato eno ye honam yaw adro ukon onsa aposo no aposo osisi nkotodwe oto ase atwetwe no nyina no onum go fama yedro no na do ointment ne so asrasra ba bia eto adro bia obenya go fama yedro ni bi ato say a pharmacy shop herbal shop drugstores ye akasa so wakasa na ma eto adro no uhiaka na no atobi na emom se ope bi eto aton na wa Ashanti region ha misre wa Kotafo New Road PFA pharmacy Tafo New Road ubeya bi Misty Herba umrom Angelos umrom Apidanko umrom calling ako Ashtown Bezarika okewo Tinate Sofulai Pure Live Buakwa ubenya go farmer yedro no Sakseba Patasi Blockhouse ene so Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso how may was a Fupoli ubenya bi Yellow and orange wamokom Smart Herba Obuasi Santiago ubenya bi Uwan kramemu amsrewa ko kanshi drug lane Angel Halos
repass omina o grow farm agedro no asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grow farm agedro no Nkoko Hillside when a friend Isaac Drugstore Mame Akobam so obi obenya bi Sunyan Kapeba Mosaic Green Light obenya grow farm agedro no Tachiman Abidro Depot obenya grow farm agedro no Abidro Depot ahimfie opposite wa obenya bi Takwadi Pristia owasa Abidro fie obenya grow farm Brekum Dr. Clement main station ho grow farm ho Takwade crash is the answer when a friend apachin krakra obenya grow farm wa obroni and 1000 pharmacy Tamale PK Gombila and nyame adumudu boga Sister Coast Formation Center obon MTN ho Sister Coast Provision Store ho obenyabi or MTN opposite to obenyabi and odu go for bia Gabson Pharmacy obenya go farm yaduro no se de da bia e ba ye ka no se wonsa wonsa ana una yo titritia men fika se e anansa na achew won hwe obegya no no wo gya pressure any stroke saa yare we gbowa acha ubenum nura kopim so be fresh asase we so enti ese men twen edinu saa bre no go fan so ye nyare ansa ne yanom mre bia obetimi anom eye adura eno ne adura wonum doctor adura obetimi anom afra aduro bia wonum bia otimi no go fan ne fra eye abrofudura wonum abrofudura wi a meet aduasa no wanu go fan mageduro no eye bibiduro dia obetimi anom afra ba bia eto aduro bia benya go fan mageduro bia to say ye pharmacy herbal shop drugstore obenya go farm agedro bi ato adro na ewom na friend design to xylem no eno boa eyi srade afiri wontirim na kokoo no so aboa ama moja adi afusa na eyi na esa yare no so na esan siesio eno ti ne emaaji adro yatom a obi obeto adro bia ne hoto no enne ye maamenum omumfa adro yi ni agro efise honam yaw ene ntansa emwa omo bia asentatia bia enam omo no formication omnu go farm agedro no nyame adom bibia ye kama ba bia to andro bia benya go farm agedro ni bia to ti sanje number ni bio 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ba bia to andro bia benya go farm agedro bia to unya go farm agedro no a wo yo ba tim ye cap bi shem ba kwa nopa ba kwa wia ba kwa nwumre wo yo ba kwa nopa ba kwa wia ba kwa nwumre wo ye be ma tibiye cap no no mienu anopa fa kwa ye adwuma nwumre oba no no mienu na de ye adwuma ba bia to aduro bia benya go fa magedro ni bia to timre bia be wo sa wonsa ana wo na yo titiriti no na wo nipadua na e bo nka ye se yare kase bi di wani mu ba titubi ka ko hwe go fa magedro no wonya go fa magedro no a ebeboa wo eno ni aduro adodo bia obetimi anom efise ye wo nuane nro bi wo mu efred anti aging properties onum go fa magedro no a e ma ye nome eno ti de mre bia no obehu Dr. Grofan no se man se boy mre bia kama ti wonum go fa magedro no a ehyiesio ma oni padua no ye kama eno ti aduro no ene honam hye Grofan nyini kama minim papa bia wakọ abrochire hia abro science e okrom ha ofiri abrochire baaye no yare enti wantimi amforo dan kra no akosoro enso nna braba a wobɔ nyina no num go fa mageduro no fisi yare a eba ebɔ nka ye baako a ye mu no ene sɛ wonsa ene na ye otitiriti no wanhwe a ebetimi de wafiri asase so wa bra wani na ho so num go fa mageduro no efise saa yare ehun sunsuaso go na yare ebebɔ na afo ankɔ a ubenum nro saa kopim so bewu de di kan ye friend pressure e kan wa ubenum nro saa kopim so be fa asase so na wanhwe mu anum ye so a e de yare kase de bebrɛ wonum go fama yedo no a ebuwa yi saa srade efiri nipadua na ama mogya atimi adi afusa na yie na ama nipadua na aye kama je number no na brɛ no aye bi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Be grow fine, doctor. Semana no I didn't know. I didn't. Hey. Yo, I just my doctor grow fine no. Omodina so beji edran no. Na mo jedro die. Oh. Doctor die. Ni shirt e she no. Kura wa chese na ni ati ankasa ni mso age na kasa. Na ni ema nyina nso adeda na kwe. Me pa mo chewa ya starting lengths Presbyterians
and then Ash Wednesday. So you started Lent. We are in Lent. But more the answer will be come. Now me a living testimony. E wo Lent mu. Lent the odiato so. Lent no 2022 Lent na ye mani bere papa satam sofo ama mensa papa ba bia obi awrade nhyira o ohye mpai bobi ne ekọ ne mprensa dako anopa 6 to 7 awia 11 to 12 enumere 5 to 6 mantumu da ade tosu day 14 ye kwa asole na ye benada ye pon ya me kwatra me store me so me phone na so mpafo afre me so mo person beto me de me bekuma ase 2022 Lent was my breakthrough. Until Lent no fa ho hyemu bi na ye bi na bompae na ye o me na presby ani Roma mo de huhum ni wana ka kire mo wa sole bana na wo huhum awuo na sore ne de huhum de bia meka na Roman tachima ye assumption groto na me ikobie me yare na me hu Father Witi ono to me di Mary o se Yesu Kristo ma me no wo ahemfo to frɛ me Mary o me pe no se oyini ni Mary na me se Father no se ada ni one power ye di na me se papa me yare na abrampa Father Witi gina mani mu di Roman Father no mpa ye be no obebo ni gidigidi obo me hu na se obo mpa ye no na no owie no de ne sai me se o mama so obeka se ye wuro bibia firi ni padua na me ho to bi say ten wonso Kevin wonso start akọ ikura so abesi 18 so entino ya papa no Roman ni before no nyame nsa wo mo so papa ti Lent no fa shem na fe wo ye presby ni a kuntunsin project no make sure say won so be boa bie Pentecost for center ye wo kaso afefefe ya nyina ka ho asemi Presbyterians enso ye de wo kuntunsi ti yesrew presby for asomdwema muma won suamo na yenyere ye ho na yenso yenye ye de e ma ne hye Kristo din no eni me pa chew Sister Kidi Glamour and wardrobe ntade panyina efie ho na wo akoda no hye ye funu mu kura no ne ntade wo ho de be kwa wo ye do de be ye bibia wasi fom oba na be ma ne nyina da na me ne de abuso ta na ne bo nso de eda fom say team enyasem ketu akra ye wa hodwo Atenga Junction ye fie ne nkyere ho China mo ne de anu hye ba konso ansan Sister e was 0245749199 midima fo se wani ama wo Dr. Time da so wa mo ya de so na nkyere se won sa na ogi ne hu de enti obetwa brato ya de so watch ni mienu ohwa ha no ohwa ha wo twa bre ade atoso wo krim ya de na twa wo na da ya no wo na wo sen no ye wo abua kwa agogo enkrapoku ase mayira 0244754282 Unilever forces wonu msuonyu na ose femfem wo edi pesi na ba so femfem a e Pepsodent cavity fighter ko jibi never fight wo mu na oseno ehonyo no cancer mixture ko jibi sesi e sasa bro nyina ahuntutuo ahun adu safe form ko jibi ya watonso agugudwom ho a fu ani kire ho Genius road ye ben dividers deco ne ko jibi frey 0244683583 Kingdom Herbal Center yemfa ye ni nkire ho waye garlic mixture eye kama and then the capsules atomene no ti se untumi num suo de no wo de agi atomene ne bi da wo minimu a se boko na no sai otitriti ebedwane srade agi nipadua ebe firim hypertension ne nyina beko ebe kokra wo na wo sen no Kingdom Ginseng Power Capsule na mabema wo begiram se kiren me pacho tremendous capsules na tunamu sa ya de bia 0597298855 Levels Training Academy ye de ani kire ho akosua ma de 1 year diploma fu ani kire ho me pacho osi obechiro said ye pam wig obey you make obesua makeups fu ani kire ho na won kire ho anka oje 9500 artist with about 3005 what tete say hu hostel facilities in so ho fu ani kire mu ye wo encrying ye ni odogono senior high school no ne ko sua bi ene die mu hye 0553412408 grow fine ube grow fine
grow fine. Ube grow fine. Doctor so mo ja so ate. Eye grow fine. Kete so awona. Eye grow fine. Eye grow fine. Di grow fine bi. Eye grow fine. Ebe tu ni nyina afiri ho. Am why say from. Digital Herbal Center. Ye dia ba. Ne anopa no ka ne ba ye mantam. Yeso ne ba ye honom. Enyasam keto akwa gidi. Koko ni ti. Ene ye dia ye nti se koko no ye nto. So mama say ne bo wo fom kra na ye nom. Na ye nhihye. Ni nyina anye mojaduro ni ye nhihye se ye. Ye ne tie ba bi no. 0244 596 532 Women of Faith. Aduru ho biem. Ye chirim ensraban. Enyasam keto akra. Enyasam keto. Enyasam keto. TikTok so fa ho hyem damemeneda ampaye bedwa patakesi ye nyina de ni kire ho onyame beyi onyame o na ne nko a aso aye ne ko a no nso pepepepe ni ahyase na ye bompaye enyu film ko Jack Farmer aduan ko ho sesie afefie da so ye kogye duro prokodo no eye tete aduro ye di betu no ama ho to ya apostle ye di twi yese bidie wom enti yi wo si ase 0531069945 Nana Doctor Eduna Herbal Center ye mfa ye ni nkire hoi betwire ya de twati ni nyina bedwane prostate o beko ayamukro ama ho to brayomu hawo ni nyina da ebeko emu sayade ebe free ho na fe si kire yade ni nyina bedwane agrek nwamase 0246 241550 Tago Yankwaji bisesie yankwaji bisesie yankwaji bi erectile dysfunction eye kama na chese eda form say timwa be ma wada form say tim be ma wada form say timwa obesi be ewrenchi say soro jan so soro pia low libido ebeba uni atenka ni nyina da be free ho da wo se wo mafu ya hwie nye yie infections so do ko ekun 0243228296 na okowanim Roman father aduro no ye kama Roman father aduro ni nie Roman father na aduro ni ye kama o se onan no ntai otitiri no kwaji na nwan kra ebekọ yade bia o se eni aduro o ji Roman father aduro ni bi papa yi wonuro 0552 668 517 arampa mababa on interest na yenwi asem di agabusu no abusuafo ya papa yi number o mde aba no o fry nkokora na ya friend sofokitu bi ese friend agabus etu so oba ha o chena homle cause asem we nya asem a ye di ho agro ye no ye tete ho because ye frɛ papa na yenya no adwoada ya nte hwede a ye bebiem abobia because course a eba ye so course eba ye so ye say mai wa bebre wo ya oto obekun etu omusuro satisfied allegedly ye say ye ka ho asem maame sa asem nyina isi da ben last year 2025 2025 8 months ni di bro ni be see me nyu obi anka mame last year ni di bro ni on kai boso me krono last year no boso me kra mo yesa Kevin pictures no for fraba fagu so me ewe said ya sister yetumi asode aseye free ni dua so hey Kevin hey Kevin fa pictures ni koma no wan fa nkoma no Kevin was what the amount picture for front na fa koma no audio ben abije audio ben na asemo oni hwan papa no mo fan to my Kevin fa to my audio no pictures in bibili was absolutely say Caviando. Hi, guys. Say. I'm not my friend, so I'm fan of my flow soft back on. You mammy, how are you? Sompa FM. No, fine. I didn't echo. What's that?
Me se me ho ntɔ me tie no obɛka no a me fia wo sɔfo agabus ka kyerɛ no. Na me hu nya ntɔ me ba hɔ so wo gye me number ne so obɛfrɛ me mfrɛ no bi. Ha me ho ntɔ me nti me ntimi saa ma back nti. Ti se wo hen. Ba chwa mo hen de se mo fi o. This call will be recorded. Say wo. Ba chwa mo fi. Ah, okay. Now, I wish you scan up every. What they are hospital now? What they are doing? Ba chwa ska be. Ah, Nana Mandela scan the man no. Ah, men kwaje Nana Mandela sikabia. Say ska nye ska ti obeso me am die bibi. Me nyi sikabia wona ho. Ah, okay. They say they on hospital be mo. Hospital me kwa me nyankwa me ho nto me hospital me ko mu hu adekoro. Nti je se nurse ambo ame me nko private me ko special hospital. E ho no me kwa scan wo sora me de ko me ko no eyi ho baby askwa size bo. I said now say your hospital ya be. I feel be so try hospital show. Enya hospital. So doctor now. Say now say spiritual. Enya hospital ya de. Enya hospital ya de na eye ni. Okay. And then there's no hospital crowd. Good. We have results to be alamboa. Nde me sa hospital ko se enya hospital ya de. Okay. Ko just can na sa hospital we be right. Baby, scanner so me sika ka me say ni say scan fa nye hwe so me de. Okay. Ya me adu ma chira na sa fro. Mami ti wa oni Sompa Nkomo ni. Bacha man. Ya dey start say ba wa sheda ma uska dey akọ hospital. Me ka ye no mo ma me e papa na enam no so na mdi hu no Mandela na ka chem say sofo na ma ne 10 million no be say me ho to me to ode 500 account o ma me 15 million no ano no. Nti sa papa no we Mandela na enam so akọ hu papa no. Ono na ye ko fi a one na yere ka tutu o ma mo me ne me dance ni no mi chi na sofofo no ma say ska me ade no mo go tutu. Ombo mtutu say me na ma se ne pe na ma kwaji mani so e na e ma wa fo mo so wa chem sofo ne fa ma pa anya me type ne wo mo. So eja Mandela no wa ha. Ne number no ha. Wa ha fa ma me. Na Mandela go chira na akọ. Akọ ba o ye sikani nti wo say okọ. Me pa cho wa jai ti fi. Wo se ye o se de ha bi. Enti dey Sompa FM. Omo di me rough sa say mi inform omo sere as omo de maye mi nima de ko mi hu ade ko do omo de me ye omo sere me kan hia omo besi ne Mandela na enam so hu sofo ni say no wo se una wo ko say sofo anti sofo ne ne spiritual father ne mire bi no ne yere se sa ne niam ase wo ko na sofo ne be hye ne nkom say wo yere ko nti hu apake niam am na we nkom je nti anu nti won kumimi ni pamu no nkom hye we nti no gina na chi ene ye wo mo unyi ni se mam ti wa yare na wo yale. Oh, man. Oni wa da all right there, but when your infections be mommy, o picture be so ni. Ama me ntwa me nyale me nya nipa me nyale me nya akora de saka me yare am cause ade no de me nyale nya sei no se na wo ye wo dan ye na de e na no de se ruru ase a no de awura adwaye be me ko ba bia mami e no de aha no eyi no de me ye mami me nyalo de me ye bibi me hu nsuo ni me se mensis be si ese bra e na Mandela ne number no e be si ese me mensis me bi ma mi nyam moja mfa nye hwe unya na yi me bi o mensis ma e ma mi ntimi na ntimi nidi me timi fon wa rere nya me nyale o ko hospital me nyale hwe ni me nyale me se champo bremo Mandela agabusu wanya nyale apeke ma hwe ah semuni me nyale. Hello. Hello, mame. Papa Gabus. Radio asum dwe nka wo. Mame. Enka wo so. Na ho te say. Nyango fa do me ho yebebre. Asama baba wa yi brusu ya ye nyina ma yesen afem kula. Na ye hunu ne ye o ka no kure na kire. Ababa wa ye fe na kosu atiwa wuni no. Akosu atiwa. Ai obo papa ko na dubi se. O papa ne na kodeda ma yale apie mu mensem de bebre. Eye o papa apostle.
me patro me papa apostle mu de Wadaroma. Body no say friend. Apostle Anthony Ahinka onu agabus oka so obehia me kora ye fra se oni me pa. Oso agabus. Sister is say oni me pa wo ka say mo behia no na wan hia no. Oso oni me pa. Nti mo onye no se de oni my friend say Friday we week me ba oni. Okay, sister nyabotre na so afa wa no odin. Nyabotre. Okay. Agabus. Radio Wadaroma. Mame. Uni no. Matene kasa we chire honum. Minim kasa no pa. Yo, nti me sira wa ka me pese asem no ye de twere ho. Na ifiti ne. Wadaro me pa cho. Sese no answer. Friend na wo from na pese me hu bota me di kan na oba ne kasa ye. Me se bota ya ye. Se obi di case aba. Oh, intinka mu betima frɛ a. Se nka mu di kan frɛ ansana. Papa Gabuswe, Nyabotre na tie, na ye nim de ye why. Ye frɛ papa no ne line nyina enko. E na me kwa ye me fi. Me ba just nim say na ye Ash Wednesday, and then ye start lent. And then ye start lent. Ye nyina ye lent. Na ye lent ye dum ye fun. Agabus, ye lent ye dum ye fun. Oh, me ba jo na fasting say obi aduma musam de wontimi obi ntimi nkyire mu za say on say wo ka say woni de wo ye no mama tie osofo agabushe ase yedi ni die no obuo na ye de ama wo ba wo no pese wo beturo seda ya asam na ye ka no eni die no me pa cho na wo frɛ me eni die no obuo ben na me so memfa ma wo wo ba ye na asam na wo ka no ye nka ase na asam na wo ka na ye no kore ye nka ase de wo ka na ye no kore and what you buy across him in Catananim. Namsi no. Min kata when you move obi kwadu. Min kata when you nipa na kase. Nipa wati wonu nimunua. Asembe na ubeka. Okay. And waburu samswana mesimiti. Asemu no minini. Mepacho. And wasi wobo udi wo mu say. Wo kra ne kasai. Se mu be hia no. Me na kasa de wo kan no enyan tro me na kasa enyan tro. Eti ye fra wa so fa. Ma na kasa no. Mitimu se na adwumu ha no. Oh problem into there mama ntie won komo na ye hu ba di wo mu nti na me ma me frɛ wo sɛ wo de anke frɛ wo nyare because nyo no akoye ne bone wo se asam wo bi na akora wo frɛ ne sɛ wo be hia no man hia no na me pese me busa sɛ ye no kora me na kasa me ka sɛ me hia no na me na di nkomo me ba cho ane no kora ene e mate se ye de ya o papa Wadaroma ye nyano eti fatu nani ma esa baba we di asem bia bedaye eti ko ma ye ntene nka me ba to ma me wo Kumasi ana me wo Kumasi okay me da se enti me ka ma fresh wo so fa gabusu ya me nimu ni ya na eti ye be ka sa why na me show up ma me na me nyoka me se champion brem so ma me da se so mami asemi eseni esi adani say ne kanu na nke pese kanu no sesi ya sofo agabusu ebe mu no ama ne esese meka nyina no wo se obeba ni nti no na yeso so ne ye kan say ye ne sister ya babeka no ye nka say ya giedi enti nka ne me kan say kayen twen na agabus no eba anase nya ahenka no na no so obeka no na afi no ye hu ne ye begira so aka na sese ya agabus ka se na durumu hanu abraya sebe oba ha se onya de bia ye che se wo bodam na wo ka sa de ne hakakra because kasa na ya okan na akọ akiri enti no se wo ka se ne se ababa enso bufu na ensem we se senye sof maame na sebe wo friends wa twa sensen kakra o de respect ma so fonti na o de respect man ka agabus de o kan ye de nyame anim ne senka bitimi ka bibi kire kakra enti se wo se wo no wa bodam na ya wote ase nso nya bodam se bia sofo agabus se ne wunim ye ne yeso eni upa ye nyina ye kumasefo ye ni upa sofo ahenka mimi ni pa what you say nyensem nya ne enima ya sebe ye papa muka enti ya mamo respect no a say so ma me so atwe asem no ade ato kakra kwapem say obenya apostle enu nti enyina fense emfichire toto ball mapa keso
enkeka ensem bi asebe o obema sebe obi bu afu mesra fanidie ema girl no maame no esenia wanka so sebe wusu bu no efidie so de yankasa sa enti no sese sof maame se wo de eto onomo ekakra onyamo na onimo kasa ekwan bi aya ye befa so bia no ye befa sof maame me dance na rampa malady me dance pi nyame nshira pa malady hwe on se kotrese de auto bo abome no na hu nya hin se de ogina kire se na ne gine abranti a ofre ni so se ode agabus awura yi wadanse se okra wa frɛ ne pen eni ewa asemi mu ni epese yetiem malady hwe saka se fina waka se awura ya bodam no malady ewo so wo ye ntem na opepa efiri ho sebe boda ni ye nim de obi a obodam yeti he se awura ya bodam a malady ye nim ana asema awura ke malady bibie ni ho a ekire se enye nokre abrampa uni o me kan sembi uni evidence malady udi ekire mi wie o ye odi asem mate malady e me kasa asem uni malady mate je nti me kasa o de mate matwe asan malady 30 million mu diska ko jase onkonkoje se sika no na sebe on fa nkohwe no yade ano on so hwe 15 million was it 30 da papa Mandela o se tie ndie so wanka okay nti malady de ye kan se wo se wo be nyame adwuma sebe na wa ye ne frenchem kan wa bi ti se de nse se wo ma bi eba wa brabom se akoda yi se mo wo kan nyina se sanete a malady papa nko wagu nyam so mani mase se sanete a sebe woni wo ba da timi de won sanum nyina timi wura na se de na wo se afiri ho e de akwa adwaye wo se de yo se nsem awura yi kan ete sade a sofo no bebre no munya sanema na nye enye se nyame mfrɛ wo a na watwe wo afiri ho se de awura yi kan sanete de a eti ye besere ye papa yin kan se odum ne fo na onso na ye mfrɛ no na asem nukura bi ewom bia no wonka na afi asundwie mra akrai uhwe ne picture wo so se de osi gina so na nei se wa wiewie se amoako ne adua no malady aya awira hosem ana awira malady utie ne nkomo abuso me nkruni omu ne nsa wonu a wonye kese ono so a fon anu ofon enti ye de ne wom enu ne yepesi yehu ebe me na ko proper check up ankasa malady anu so hu hia it's a 9 months na wo mu ne nsa edie na ekoso de ewi no malady ewiase ehu na ye betu ye nua manum before malady da bia mpai gbaze ye nka se nyame so nye mimi timi nka se nkwa asore soso be mpai gbaze na doso ekowi akire obeye ni nti se no akofa nkwa nhia abai akra no so ne namo na ne ye bebu na kura se ne nkra ho ye hu no faso be ne ba so malady bre bi wode akra ya ho asem bai ye wo so am no so enti malady asofo ni bi niema wo moyem ubewu wanu mu asem bi se wo so ma ne ho kwan a jano wani na fo ni hwe ba ko no wan wo se oba paka kire wan sekra na obewu se wan hwe ya oba no hu benya yade ampa hwe de wa ya wo de te wo malady oba ye na ni tirim ase wuro se den so obi akoda efom na bibia so na me de ade a o se aduro bi no akwa niema ekoso hwade ekoso baby oso obekwa akobi se bia se opesu ohunu de ye no akọ hospital bia o mu se ye honhom HIV na obi ato ama no se nsem we nyina no malady nyansa bia nim edi e besere asofo ni binom ye besere mu gunyame sumani ase too much ukokaze si obi betranje se na Abraham pa konfo asemba na oka we asemba na oka ye ntase ye bese wo bi adwuma ye kase ye bese wo bi adwuma na nso mu na moma mo kwan emia keka ne ye pese keka kire mo se TikTok waje ho afa ba bi o preaching nyina wo nyina eda ho no mo ye de good TV isu ye sia eya nim gu asesem se ye no krese de abeba yi ka papa nim tumri kamera obi amfro kan ko ni fie o mra ha ni yan kan de wom na mfa sumdwe mra se na buy one so wa record papa uni ni di nkoma so record ono so record enti ya bobia mo tie enti se nsembia ne kan ya ehu eye secret no e wo phone so o e wo so se eye evidence enti e besre papa wa daroma apostle me hwe wu video bu yanim nyamfo mesre we buru mesre wo sa samete sa tumni kabra
ansa na juada du ansa na juada adu ye pena hoto ana ye dika kase sebi enye obi anim guasie nti ana program yi wo ho aki ye guso ama obi ahunu se olma na yes ade na duru ba bi so title no doso ubekom na ne din enye ono kwa na doctor hwan so ni nyina so maladi ye besa mesa kase bi okay animre fa ini number ni gusuma Mandela ne de eja Mandela ne number Mommy medase yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa Nkomo so medofo mebusa se ompo no emutesen megide se wagye se ofie se nyankopon adom oho ye papa ene eye wukuada eda foforo a onyankopon twedi ampon kwa mba se yi adom ode adom me no mienu na wotwe ne kɔ na ebeto ye se ya na ekire wo se wadi afe esanse enye ne panyina na enya ne sei enti edru kwada na se 3p garlic mixture a piwak natural yede abadwa so no si ye behia wo sei na wo hwe Sompa TV wo tie Sompa Nkomo na wo hwe Sompa FM a na ye busa wo se ompo no emutisen a ye pese wo gi ye so se nyankopon adom oho ye papa e wo ba bia wo bia awie enkomo ye ne wudi eyetiawa 3p garlic mixture 3p garlic mixture edru nwaso a ene ye de abadwa so a enipa nyina etobi na ye numbie esanse edru no eyedu papa yare be na ahye wo so ache wako a enko enu no wanum bebre nanso yare no de tia na etie obi anum 3p garlic mixture ene na pomde ho nsem akoyie enti odi adanse obi na ase atatai omia na atom ene wonum 3p garlic mixture no ne nanyi na twetwe ama waye kama obi se kane na ne ho twetwe no e wo hon man no ho ye ne basa ene ni nyina agai esanse onum 3p garlic mixture na ne ti pai ne pa osini trasia asnani etutu agufom na ne ti edwane se hwim jiso okobonso onwunu nanso dware krampo a enko ene onum 3p no ni nyina agai medofo eniema mebbo so nyina kire wo se wo hunu saa niema ne bi e wo asetene mu a kire se emoja endi wo mu afrusa ne yie edi se moja endi wo mu afrusa ne yie a de di kan etima wo na asetatai odon sami a na atom etima oho twetwen oho ye basa obo se be ma wo so kodu hospital no doctor be ka cha se yembo emoja obi nso hon mo ne ti pai no eye ne ja chese osini chase na ninkosua yi etutu agufom medofo ni nyina eche wo se emoja endi umafrusa ne yie ene na bibidro ba akonso a aba eboa ema emoja edi afrusa ne eyi entinimu ma entinimu da ho na sa akoma ne pompi moja no a etumi adi akoniaba na aboa ma ne nyina akoyie di ama no eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture ene da Sompa TV no me da fo kwoto aduro no a eye seya pepepe ena etie pebinom ebeboa ama untinimu ada ho ye numbers no ene good screen so no fanisesi a na frɛ doctor ne yenkasa number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture e wotoam e hwe a ebo intimesrew oto a na wosom ye e de ne besie ama obi wo ho a wose emoja endi ne mu afrusa ne ye e de na wo beye na emoja nso ebedi mu afrusa ne ye enipa bia no e wo se wo ma exercise eye wahia de pa exercise nkire se chinchini a ko gym center akwakoye exercise there bi ubetumi akɔ gym a ebeboa wo pa ena se uwo fie nso a wankasa betumi aye exercise ama moja di mu afrusa ne yie na wonom 3p garlic mixture aka ho na ayemu a enti uwo fie a exercise abetumi aye no ebi ne se ubetumi akoto asɔre
okoto no asore okoto no asore okoto no asore wo de ekobe 20 emfifire betew wo se yiw enema ekoyie ewo nipadua nam obi so wono obetimi ahurihuri na wototo nsa na wototo nan ni nyina ye exercise ne bia eboa ma moja edi umafuru sane yie eno so eboa ana betumi de ahoma abo skipping wo de wuntumi mmododo no bo 10 ana bo 20 ni nyina eya ade a eboa ema emoja edi umafuru sane yie oye saa ne ema nyina na wonum 3p garlic mixture eka ho a eboa ema omoja no edi afuru sane yare no funu bia enhaw abre bia no oho oden ugina wona so na te se 3p garlic mixture ena ebo adwuma ede ma osa no afedie tosumie no de ebeboa ma emoja edi umafuru sane ene se jai anadwodidie obi pa anadwodidie pa anadwotum no orenam anadwotum no odi aduane a emu oduro srade ne bekọ akohihye wuntini mu edisa akoma ne pompi moja no a entumi ndi afuru sane se de wo se di afuru sane ekobasa na ede haw abrew P3P nom ne jai anadwodidie na emoja ndi umafuru sane yie na ankofa yade no funu bia amfa mrew afedie tosumie no de ebeboa ma emoja ndi umafuru sane yie ene se otena se na otena faako cha eche bebre a sori ne nante kakra sori gina wona so kakra toto nan no wonsa tetu no wo aye adwuma wo bank ene wo mo ye adwuma wo shops ahodo ene adrobafo wudu ba bi na se traffic light no eso kokko a drobani gina nesi netente wo nam kakra e wo car ne ho no mo a traffic light ne be so no a na watena wo car mu na wo kro no eboa eye usisi ho adwuma eboa ma moja di afuru sane se na be ya drobani unya sisi yade medofo 3p garlic mixture ho nkomo ena me ne udi na wiei oye saa ne ma nyina no na onum 3p eboa ma aduro no eye adwuma ntentem ema moja etumi di umafuru sane Bora pharmacy shop eni baabi eto bibiduro bia o se ope 3p garlic mixture obeyi bi edi amount number no eye 0248 92 8824 0248 928824 kaisa aduro no eye 3p garlic mixture afobi nso ho no mo a de ma moja ndi umafuru sane yie eye kese moroso sa wo ye kese na eboroso a srade ewo nipadua num me kasa wo sa panadwidie onsa anye exercise emwa ema moja ndi umafuru sane enti na wo hia 3p garlic mixture ebeyi wuntini mu ana ne srade ne nyina ama kese bebre na waye no a ontumenya wo hwe no na ekofa nyarewa bi edi abre wo no ebeyi afiri ho afa wo beye kama emoje bedi afiri sane ama srade ne nyina ebe nane 3p garlic mixture ene be sa adwuma no edi amawo afa obi o wa akoma yare nso emwa emma emoja ndi umafuru sane yie enti num 3p garlic mixture nenye wakoma no ho adwuma se na be ya abre bia akoma no betumi apompi moja na edi afuru sane esansa akoma ne pompi moja na entumi ankoye adwuma e wo se ya ebekwa akofa problem edi abre ye number eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kaisa aduro no eye 3p garlic mixture Ghana ha baabi a wo bia no baabi a to bibiduro herbal shop and a pharmacy shop bo aduro ni din 3p garlic mixture obeyi bi edi amount de ehia nsa obeto na obenom eti moja ni umafuru sane yie ehwa a utiye wo ya oho twetwen onase atatai ehwa no akoma ebo kim ehwa ne fifire tew ni nyina kire wo se emoja endi umafuru sane yie P3P nom na ebeboa opa kumase Bora kolena keba Dani heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo heba temale baabi a electromat ne wona UDS nso Charles heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kingswalk Kopsam ena Angel heba ewo Accra Okanshi Little George and a Health Alert Clinic omunyina ewo enkran wo de baabi eto bibiduro bia any pharmacy shop
wo se ope 3p garlic mixture said ya wo hwe no Sompa TV no twa eto phone no so owura pharmacy shop eni baby eto bibidro bia wo de bodin no 3p garlic mixture obey bi e de amaw edre de empe ne say obeto na wanom na emom se wonom nko ade a obo se edro no eye edro obo won na ni so ta ebri no na ne ti e pai no e kire wo se emoja ndi umafru sane yi e wo se wo pe 3p garlic mixture na wononom wani so na ebri ni nyina ebejai uti na e pai wo no ebejai e san se o banum 3p ama emoja no abedi umafru sane yi etiti pai o wani so ebri wo ni nyina bejai ama wonso onya fa ahudie obi wo honom a oda najo a ontumi nna otekete so na ade achi omni kotoha na wamni akotoha na ade achi ni nyina kire wo se emoja endi umafuru sane yi p3p nom ebeboa opa obi wo ma abre bia na koma no edimnika ebo kim oya ade kakra bia na wabre p3p nom emoja bedu umafuru sane yi amane nyina akoyi ede amaw pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia edro ni bi ewo ho number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 Francis na doctor ene oni nkomo 3p garlic mixture nyankopon ya adomo a dasene eno be se de ahia e de apomde ho nkomo yakra ya dase na abran patron se my lady and the said na ye kano sebe se asem banas ye kan ho asem a na woni pakura sebe unim asem ne ye frɛ wa no aba fom e de ama asem na ye kano my lady won say nipa bi omo ba mu bi na e ma asem ne tim ye kakraka no sofo pani agabusu ono so ye ti ne din ache se wo ye sofo no ache pacho abamu wa no ye ba no kanadi hwan ade ni sisi na ko surgery no me say update kakra ba scanning bi aba okay pegita echa 300 rejoice awunye senyo 100 cedis Mary Nsia 150 Mary Arthur 100 cedis Cynthia Apia Oforiwa 50 Millicent Mafo Akwa 100 Margaret Pokuya 50 Emmanuel Anane 10 Ibrahim Asari 50 Vijayana Yamua 21 Samuel Asante 50 Alex Yusuf 100 Georgiata 1 cedi Florence Apia 50 cedi Priscilla Agumbel 51 na fe Augustus Abi ono so 100 cedis Sompa FM Auntie Veronica 400 yo yedas eti say ye keka ko be 46,000 ti momoaye ye nya 50,000 na anisa na kajuada enfrem omumra na ye ni anko wanchi hospital onye doctor ne number ansa no be ba be person be kwa akogye doctor no number dia ba na afre doctor no ne nhye eti esrem de aka no mumra moaye na entinte na nyame agina mochi aboa say case last week we said abe ti nyame aboa agina e chipa anti aka akra bi mumwaye abrampa malady anti de make ne say ye besre say uye nipa bi na wasem ba ne ye ka ho asem a se de wo besi atoto bomb de ba edwom no wanwe abe ya na akoya asem kese malady hwe enipa e frɛ kire no mi enko ahomane so nkotie de ekoso okay 0554931931 0548931931 na somehow 0554931931 Hello. Hello. Pacho Yentio. Yeah, good afternoon. Afternoon. But I from me to George. Yo. But sister, nothing more. Nothing no. You're all your mobile. Young people no, you must be your mama Ghana.
program 100%. Then we say asofo ba epo your first name. Hello. Yes, you. But when we say asofo no omupo program ba ohona and put there a better the way you say. Aden coming yaden. Menchia ba nkobo na papa no yenya na tie nanum asem asem be na woni me ka no na papa no yenya na tie nanum asem krachi e me kira me maduma papa no yenya na tie nanum asem ana ye be den hu se dia kra ne ka na no kra na yenya no pre wonu ba bi o wa akwache ne bla me hello no e pa cho udi ni ba bi a o ka sa free. Hello. Yes, you. Hello. Hello. Pacho ba pa you. So, madam, make a day. Make a finance and share because Uncle Festin, no, in Panica Day, hotel now over there, a BB to argue. They be higher than a BB them busy. Obi dia sama ba betu obi su obo nipa ne kwadu nipa na obo ne kwadu ne yenye nyane tie nanum asem o se dem ere ka asem no wani nye ho wani nye uti kwa uni baby wa kwache ne soli free takradi o se cape coast ho na kwache ne breme. Hello. 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 Ejam pacho enti o. Pacho tankoni o. Kasa free regular. Yo. Nyapais. Hello. Eja eti un kakasa. Oh, net line so aye basa. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho, if you Coco, Mr. Can be a program. Oh, also. Okay. Hello, mommy. Hello. Eja yete won kakasa. Friends, come we have more teaching. And simply air consul and propose if you want to say. Come for a year in Yaxadia, Mokama, the Bilumun, and Utiama simply and then in Tama for Yamua. Na, and yet, near Casacasamiaba, Epa Abemua, I know fashion. Only SS, Ewaka. Na, sophobia, or far quality, say, of one teaching us of you. If you are not saying, I don't know. Hey! A babu any big home. While 5 quarters to my parent say, and then we can say, there's a place for channel. This is a so slow, and I'm the and you say, I can't about them. Yo, I fuck granny trim, I'm an about them. I can't about them. It's not again, one of about them. So, thank you, dear Moya, dear. Religion, papa. Oh, can't it be more young, come out from? Oh, come on, some more. What do you come on? Yeah, that's it. Oh, man, no move fresh here, children. You be a phone in about yet in your friend. What if Mamma, one summer Shamona modity mufie, open a come out some of our mamma. Mama, no more friend and no more cabin.